shabiki mwa kolia kana I masturbate kila muthenya no amose. Hai shabiki uko yende kolia kali. Ya kolia mundu muka ni wita eweka abindisi mundu umwe. How possible is that? Azino kolia ile. Ngiba politika no za simoyo. Eweta oyineba kana weta simosi ya oyindio anasimuneba ona kone komi lakini no ni manono ngumunene ikwate poeta simwezi tone na bansi utinda mukona niti kila saa you masi your husband la kokonyo you chokwete la wambo mina upike pande komasho ukune kicho tukweleasi. What an example. Lakini akagono ngotume auto text ukamwe I'll call you back kana I'm busy right now. I mean no wakilio ndoka ingino ama make ya silent na yezuku mazimu na gode na matukwazi muzi auto response. We binyeyo we kamwe I'm busy right now. I'll call you later. User ingi with ya kubindia kumono kwake budia ningituweta yo no kweli tweke kumia nyangoma na Trigomia niyo mana. Ndo mezenge ba mondo wa message. Tuma ka message. Aba zenge mabinda zana kwefanya wengo ni ane busy. Na mone ko gwingino me gwingino ya ji business ye nayo. Na ndise pia kindu kingi nitegemea mwimi uzi umia nyombata. Nondo be ondo umo kethia. Ndenda ngawambingi. Ngawambingi ata. Okay, ndenda ngawambingi kwa. Ne kungwenda kuvyuba byondo umia wili. Nikanando kazi oke wili unakwindu kwenda kwa simu na kwenda ndo kuita mazelo nikana wili nina se ubeka environment wizi wakawiyo. Ndio tegemea kana tabia yesu ya kwa kawaida kako kwa Afrika. Ekatika kawaida kako no kidogo. So pasa masturbation no emosi mondo sunishabiki okuletu. Masturbation ya kila muthenya. You first of all mundu suni enathina ona twambe kana nae kulio ye yake ya komosa kimosa cha masturbation no kikali but first of all kubika level isu first you masturbate atiku masturbate kila muthenya mundu su apart ena psychological problem ino atika waida mundu su ena psychological in fact kila muthenya mundu actually no amadhare aile kuona ndakitali specialist wa mutwe nundu ena thina wimwe mostly nundu sexual actually sex yambia mutwe aile kuona ndakitali o ona bandu ba kumosa aile amboze mbakona ndakitali akambotethyo yulwa maundu asu i correlation ya kiuna kumosa ndimiene unless within mawo maingi lakini normal se nundu waki wona mundu kukuna maundu asu most likely to asa a psychological problem na kuthinyo na maswani ana mutwe wake nundu wa maybe maundu meyolo kuite maundu alabe muthinya mutwe nikitono tumamosa lakini munamuno I don't think the masturbation no itume lakini mundu kubika level isu ya masturbation ni mundu muwau ndanda kitali ulongi akolete atende akolete kuloile makilini akolete kana mundu mukano no ete eweka aso anite mundu me under normal circumstances no nondo aka bazoma kana no ta masturbation ni weta unless we no go masturbate lakini akondo mombetwe I mean tila hizi mundu eweka niko dane wezililie mundu mundu dwasia I mean aka saingi ma stimulate wa niko kwatwa ni touch kwa mundu weka leo miss mundu mbona ngiti kuona tila hizi aimba god you come in aiye na aume ni mami na memoga yundie seno dosongero ba Paidoneka maybe you let's say our word dreams mundu akaota ina mundu maybe akona ina munana ikundu naweka nesawa wataki wet dreams pasta ape shabiki umono ni katika inbox yako leti IT ni with you on a wet dreams na ena mukae how possible is that naona wet dreams tazia ndo lama tatuanite ona mundu matwana it possible ata wizwani yagiza zaidi na wet dreams first of all mundu umesutimu yani
it is very possible kana timu ya niva lavemuka either withie ndekuya ni wa maundu ma kitandani kana withie maundu ma kitandani meovo ndekuya ni wa nondo muka ukumutreat na nicho kituma nondo stages cia wet dreams is stages na mabinda maingi andu aima akomau wet dreams is yo itoka hata cia ibezi kya kibezi no chuko na bateke nduke maana no ona batende ndoto sievo no kuka nundu wa chao nundu wa stage lawe lakini most of the times andu ala mature wona maundu asu most of the times mayekika with ya tiota maundu ni asu na nitona ndia isaini mwe akoda nyakana timu ya nie kwake especially psychologically ndio connect na muka na ona another ni meudhi maundu ma kitandani no ile ya ju ili muradi lakini most likely ndakwaliwa kwa I think problem yake nini sorry utona kwethia ne ite wet dreams lakini relationship yake na muka kwa I think puni po wile kwambia kusiobia with the anywhere ni wa na niwe kala nesa kila kingi nutona ndia maybe ena pepa weto moyaka ukethia kila saa so anite mundu mukoa so anite mundu mukoa so anite mundu mukoa nundo psychologically ona ndoto na sindu ngondo siuka mbingi ni shape ya one experience ya ila kila tu nacho kila uswania na kila kiende ni shape ya kila kuota na kila kiende kwa unuto ndia pia ene to muno yaka lakini ukethia ndeko access na nundu wao ayambia kuota echao edamo cha katatu ni kwa spiritual bondage niyo kitumi wewe hapo ni topic very complicated lakini question wewe aitwa spirit husband spirit wife ukethia nita what nita wotwa ni chao ni pepa ya muthemba na ikindu kuketha ke very serious nundu kyandu wethia mundu ekoma ikomwa na maybe ona muome ekoma okelasa ekoma ikomwa ayota na ina case yemwe na andilia ya ina pina munu ekoni mewete some years ago ya mundume na mundume osu aina muka lakini thina wake ni very unique mundume osu thina wake wai utuko akona aikomwa kimuthemba ono homosexual ona mundume woka umukomia na abika bandu wethia spirit isu ya mulika wethia nukwenda chao nukwenda okoma reality na ume kwa wethia spirit inete kumbundisia homosexuality some of these things wona and when we chinda asina pepa wende ne muthuku muno wo bete andu na you wethia when wo popio ayisa kuka yutuka kwikalambe tunene abia nyeniwe no piwe you unless nithagwe maba itumbinge muno kwezo muboya imwezwithi ba itumbinge muno after a lot of prayer later on you wogiaze sindu sisa thelile ndo tuziza thelile sindu la siende ni sa thelile kwa pia sindu muto na kwetu ni kutona thia si spiritual na no sio wona sindu sia mthembo and especially balo kwethia ni ndoto wa komo yambia kwota na mundu muka na most of the times to yambia either we know a certain kind of a lady will undu umwe kana ithia bebo su we so makili yaku kama mundu mukoloso ania na wathio koma yokatake kwa une wide gauge akamanai chokela kiyo muthenya icho na ethia ni spiritual bondage kwi atabanyenga yo manengetwa muma wako yana utono thima kamuboya makakuimo yuda isio ko nomo na muzi wako yungama shabiki nge kasema tukwange ungamia mana ndiye seniki na nonge unewa dena ni chao nibina wana muhingi kanayo romboni romboni kana maswania anglia kesi ingia jamaa ingia ya kuna simu na wautu nangangirizi kana no yethikisi iya sia ona akethwa ena mukama gathi kwa chasa amonza na wiyo ethia ena binongi utesini wacha ogetha no athi na akaba kubia 5 kwa mutha kindu jine ni nomo ezutino ogetha no athi na akata 5 kwa muthenya nutonanthia ite normal kwandu pia na isu sangi most of the times nizi ndu wata sia psychological nithi na sia ndu kwandu ngi psychologically mailio ogethia aingiala methana the nosu othi na munene most of the times tio bina ni as we have said uto na imwe spiritual bondage egla uketha ibeba wa muthemba kila nundu pepa usundu aniawa ogethia opepa ndukuyaniwa andu ndukuyaniwa wewe wina bina kila kingi pe amu wethia mena muthemba pepa wa muthemba usu either pepa kana psychological torture ukethia
ena mundu muka akuona baya mutambianie nuku kwenda na mwambiania he may not even do a lot na mwatanithia endongi ko kwandu mailu ukethiana no na anita pepa wa muthemba kana most of them one na mo thia pe psychological problem ko uno patone ko kethia mundu wa muthemba ucio ki uno choke mukio muthenya kana mboti ugwe withie no pino we ona wo mwingi o wa muthemba wake undu umbito nundu andu mayumbito ndu umwe